to support agenda na agenda no roka kuga atiri pay slip ri ikururwo o ringi muingi kuria mashinani ri wewe mubunge woka mucemanio wa public participation ni makwira atiri ithwe wathie ri ndukanetikire turengwo mushara hindi ingi tutikwenda NSSF yongererwo ithwe ni tukebanga twakura NHIF hai bata gugikoragwo na ndawa thibitari na icio ona nginyagia riri expectation yo toro wa mundu ri especially mundu wa matuko maya ri tutirona miaka yo miingi kinyete miaka 70 twahota kwaga kuritaira gundu guku murio tiriri miaka 70 ri tugia tiriri ithuĩ investment itu ri ndiri NHIF ini mubunge witu ndiri NSSF ini tutikwenda kurengwo mbeca icio iyo ni opa uguo niguo public participation ya kwira wi mubunge niguo tutirenda pay slip itu ihutio na ithuĩ twaguthurire wewe mubunge ni woka haha nayo executive ya kiama giaku yauga acha support uria kiama kireda who has the sovereign power over itua ria kiama na ria muingi no wagiriire gutua itua wagiriire guthikiriria kiama executive kana ni ithuĩ twaguthurire ta riu ri ithuĩ gwitu turugamagirwo ni muthuri wa bata muno kuria gwitu MP wa gwitu Dagi ndamwira tutikwenda kurengwo mushara twathie public participation oka guku tondu ni wa UDA erwa supporting government agenda what happens there aguthikiriria